otpad. Sjećaš se da smo govorili, otpadnjaci kada ulaze, oni više idu ispod onih zaštitnih ljuspi. A kad izlaze, oni buši pa kako izađe taj tunel. Ovo je doznačeno, ovo je kasno doznačeno. To je već prošle godine trebalo biti doznačeno. Baš tako, prošle godine trebalo biti doznačeno i isečeno. Ovo više nije interesantno ni potkornjaci, možete da vidite. Šta je bilo? Vidite u stvari, kad posmatrate ovdje, gdje sam ovi za jelo su zadužene kolege. Evo vidimo ovaj odlični sistem. Evo pogledajte recimo s ovo očito, ali vidite i stvari da se praktično preklapaju ovi hodnici od insekata. To govori između ostalog o čemu? O intenzitetu napada. Vrijednost ovoga drveta je nikakva. Da bastiospore imaju šta? Imaju jako tananu vlagu, visoku zračnu vlagu. I šta se onda dešava? Ako nema zračne vlage, neće imati rakove. Donao govori o tome i upućuje nas na to gdje može, nije bitno što se ona zove bastiospore, nego upravo je bitno ko čini taj zarazni. Koja može narast u visinu do 40 metara i prsnog prečnika do 1 metar. To je znači listopadno drvo s velikim stepenom zastupljenosti u različitim sastavima na području naše zemlje. Inače, areal bukve je veliki, tako da je i sama bukva izuzetno prisutna u Bosni i Hercegovini. Između ostalog ona dobro podnosi vjetrove, otporna je na mraz, na sušu, između ostalog sama vrijednost bukovog drveta je cijena. Opodnom način proglaživanja sastava bukve i jele koji je prisutan također od teče, znači 3 tijeka, to je pripremljeni napredni dovršni sistem gdje se može ubaciti nekoliko naknadnih tijekova. Također treba napomenuti pobukovljavanje, znači jer ona dosta to pobukovljavanje dosta štetno ovim ostalim vrstama, često može da ih ne obuduje. Tvrdili u istočnim dijelovima da imaju posebnu vrstu, međutim genetičari su tvrdili da je to zapravo ista ova šata. Mi dijelimo na 3 grupe, to su štetnici koji napadaju lišće bukovo, zatim štetnici koji napadaju koru i plojem buke i na kraju štetnici koji napadaju samo sjeme buke. U prvu skupinu, odnosno štetnike koji napadaju lišće buke, treba reći da je veliki broj insekata koji napada samo bukovo lišće. Međutim, ukoliko je riječ o jačem napadu, onda njih može biti desetine na samom listu da se nalazi tih gala. Ono što treba napomenuti za ove gale da se one nalaze sa samog lica lista. Veća površina lista prekrivena ovim galama, to znači da dakle, više oduzimaju biljci mogućnost privešćivanja. U šumama bukve, mješovitim šumama bukve, jele i smrče, on se javlja masovno, sama gradacija traje nekoliko godina, međutim same štete koje nanosi nisu toliko velike, s tim da je ovo jedan od najvažnijih fizioloških štetnika bukve. Kada posmatramo patogene koji napadaju ovu vrstu, njih dijelimo na 5 osnovnih skupina. Dakle, patogeni koji napadaju samu bukvicu i mlade biljke, zatim patogene koji napadaju korijen, zatim patogene koji napadaju lišće bukve, zatim patogene koji napadaju samo deblo i grane bukve i na kraju patogene koji uzrokuju trulež, razne vrste truleži bukve. Osim toga, veoma važno reći gdje se nalazi, odnosno gdje se rasprostire smrka.
Smrča kao vrsta zahvata u našim uslovima samo znači područje unutrašnjeg Dinarida i to znači Petrusje, Uvale, doline, a najpoznatija, znači nalazi se tu samo čisti sastojna Smrče su Nisis Kavisoravan, Kupros Kavisoravan, Ravna Vala na Igmanu i drugdje. Ono što je najvažnije reći jeste da je znači, Smrča obuhvata oko 585.000 hektara površina šuma u Bosni i Hercegovini, što znači da zauzima oko 21% od svih znači, vrsta. Ptice i čisti širke, one se mogu provoditi samo na područjima koja nisu ugrožena od vjetra ili na područjima gdje je vjetar umjeren. U suprotnom dolazi do vjetra izvala, snijega izvala, koji su stvari najveći problemi kod načina. Ukoliko prostirka nije debela i ako je u povoljnom stanju, možemo obaviti čistu seču u godinu kada očekujemo puni urod, tako da to dođe oko u augustu, septembru i odmah se posjećena masa izvlači iz šume. Fitiogenes kalkograf, što se tiče nekih morfoloških karakteristika, znači on je nešto malo tamnije boji i manji je od ispipografsa, znači on je veličine neki oko 2 mm. Broj iglica na jednom ili više stabala. Također jedan bitan simptom može se prepoznati tako što možemo primijetiti određene ptice koje se hrane tim insektima i dakle neki eksudaci smole na smrči, znači kroz te rupce koje ulaze cure eksudaci smole po kojima se mogu prepoznati su potkornjaka. Tiče mjera suzbijanja, dakle imamo preventivne mjere i represivne. Dakle potrebno je voditi stalnu kontrolu potkornjaka u šumi, podizanje zdravih i snažnih sastojina, formiranje mješovitih sastojina koje su otpornije na štete od potkornjaka. Dakle, potrebno je redovno provoditi ove sanitarne sječe, dakle na vrijeme uklanjati stabla koja su zaražena, brzo reagovati na vjetrolome i vjetroizvale, odnosno snijegolome. Šta još treba? Treba naravno sprovođenje šumskog reda. Što se tiče ovih direktnih mjera, sjeća napadnutih stabala koja su već zaražena, dakle uklanjanjem njih sastojine sprečavamo da se zaraza raširi na ostala, postavljanje lovnih stabala i hemijske mjere borbe. Ova gljiva dakle napada pridanak i donje dijelove debla, dakle širi se do 4-5 metara u visinu, nekada i do 20 metara u visinu. Onda ćemo vidjeti da se ona usuši, da se počela da se suše posmatrajući iz daljine. Pa onda kada dođemo do samih stabala vidimo da je to već prilično otpale su iglice, odnosno aparat ili je podcrvenio. I još jedan od, možemo reći već sada specifičnih simptoma napada potkornjaka, to je ovo otpadanje kore. A u kojim slučajevima ima otpadanje kore? Kada još imamo zelenih ovih iglica, to je u slučajevima kada imamo jak napad. I naravno to su još neki drugi simptomi, između ostalo kao što je hodnični sistem, morfološke karakteristike samog potkornjaka.